Dumela weso, dumediso hape ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka theory ya phuputso, research theory. Mme re tswele pele moo re ile ra fella teng. Kajeno re bua ka positivism, re bua ka relativism ha mmoho le postmodernism, le dikomang kapa di-critique tse tibileng tsa boemedi e leng ho bitswang critical realism. Ho teng dintho kapa issue ya bohlokwa e phephetsang e leng mo thunyetsang confront thuto e leng study ya di-science tsa setjhaba e leng social sciences e senang bohlokwa ho di-science tsa tlholeho. Raphetha re ho teng ntho ya bohlokwa e phephetsang thuto e leng study ya di-science tsa setjhaba e leng social sciences e senang bohlokwa ho di-science tsa tlholeho e leng natural sciences. Potso ke ya boemo e leng position ba botho kapa boetsi e leng subject e leng human subject, le mofuputsi e leng researcher, le boemo e leng status ba dimaka e leng di-phenomena tsa setjhaba e leng social. Ra pheta re potso ke ya boemo e leng position ba botho kapa boetsi e leng human subject, le mofuputsi e leng enwa researcher, le boemo e leng status ba dimaka tsa setjhaba ho social. Na setjhaba se falselleditswe dikobo molaleng ka melao e leng laws e ikemetseng ho leng ena ho thweng independent e sa itshetlehang ka ketso ya motho ya etsang setjhaba e leng society, kapa na motho ka mong le dihlopha e leng di-group ba ka qapa ba creator mefuta e leng diversion ya bona ka diketso tsa setjhaba. Jwalo ka ha ho boletswe ka hodimo mola, dihlohlolo le di-extreme tsa katamelo tse pedi di bitswa positivism e leng philosophy ya di-system e nkelang hloohong tse tiiswang ka lebaka le nang le kelello e leng logical reasoning kapa dipalo e leng mathematical, hape le botoloki e leng interpretivism. Yona e emela ditsebo ka di-theory. Na re fumana tsebo ya lefatsheng e leng world, re fumana tsebo ya lefatsheng jwang eo re e tshepang e re ka relyang ho yona, eo re e tshepang ho toloka e leng interpreting, ho toloka ha rona le kutlwisiso ya rona ya meelelo e leng meanings ya batho e hoketsweng diketsong le di-actions tsa bona. Hape jwalo ka ha ho entswe mehlaleng e leng di-casing ya ditsela tsa ho rapalatsa lebaka, tsela e bohareng e reng metal e thomilwe kapa e formulated, e thomilwe e totobatsang ditshobotsi tsa dikatamelo tsena ka bobedi, mme ra tseba re ile ra bua ka tsona dikatamelo tseo. Jwale ha re shebe positivism katamelo kapa approach ya positivism e leng philosophy ya system e nkelang hloohong tse tiisitsweng ka lebaka le nang le kelello e leng logical reasoning kapa ka dipalo e leng mathematically, ho tlhahlobo ya science e hodima ha kamohelo e le acceptance jwalo ka nnete kapa nnete e sa fetolweng e leng fact, e reng lefatshe le repotileng ke nnete e leng really, ebile re ka tshwasa ra etsa find out
ho hong ka dinnete tsena. Jwale ho teng tlhopho e leng order e entsweng ka ntswipitswipi e leng atomistic e leng katamelo e emelang kapa leo re reng e refera mofuta e leng method o phatlahanetseng consent dikarolo tse arohaneng tsa moetsi le subject kapa ho fapana le ho atamela moetsi subject e felletse e le whole. Hape e entsweng ka qaqolohano e leng discrete le ka diketsahalo events tse lekolehang e leng tse observable. Tsebo e kolla ho tswa ho tshebediso ya mofuta wa science e leng scientific method le hodima dikutlo tsa mmele e leng sensory experiences e fumanwang ka di-experience kamano ya motho le tlholeho kapa ka qanollo e leng analysis ya papiso e leng comparative. Katamelo ya positivism e leng katamelo ya positivist e leng philosophy ena re itseng e nkela hloohong tse tiisitsweng ka lebaka le nang le kelello e leng logical reasoning kapa ka dipalo e leng mathematics. E reretswe kapa aims e reretswe ho etsa tlhaloso e leng description e iqollang kapa e unique e ipotlileng e elegant ya karolo e leng aspect efe kapa efe e hlwauweng ya lefatsheng eo e leng nnete ho sa natswe seo batho ba se nahanang. Ka ho etsa dinnete tse sa fetolweng tsa science e leng tse scientific, tsebo e ahwa ka keketseho e leng cumulative e babatsehang ko re bua ka cumulative fashion ho sa tsotelle despite qalo e fosahetseng e re ka reng false. Ha re phete re ka ho etsa dinnete tse sa fetolweng tsa science, tsebo e ahwa ka keketseho e babatsehang ho sa tsotelle qalo e fosahetseng. Science e aha hodimo ha se sentseng se tsejwa. Science e aha hodima seo se sentseng se tsejwa, mohlala esita le di-theory tsa Einstein tsa metheho radical ke ntshetsopele ho tswa ho theory ya Newton e le hore science a hodima ho seng ho ntse ho le teng. Ka hona theory ya Einstein ke ntshetsopele ya theory ya Newton. Katamelo ya tsebo ke nyenyefatso e leng reductionist ka semelo sa yona e leng character ya yona, ka ho tsitlallela e leng maintaining, ho tsitlallela di-science tse methehang measurable fela di metheha nyenyane less measurable, ho di etsa di nyenyefatsehe haholwanyane mme di methehe haholo e leng more measurable. Ha di nyenyefaditswe re boele re di nyenyefatse hape. Thuto ya sociology ya nyenyefatseha e leng hore e reducible ho ba psychology e ba biology e be chemistry e ba physics. Thuto ya di-science tsa setjhaba social sciences ka ho di ka ba le boleng value bo lokolohileng hape bo senang le meleng bo objective. Jwale ha re shebe relativism hape e bitswang botoloki e leng interpretivism. Hape ho boetse na le re shebe idealism hape ho re tla boela re shebe constructivism kapa constructionism.
constructivism kapa constructionism. Kgetho e sele ya katamelo ya phuputso e leng research e leng relativism e reng seo e leng nnete kapa nnete e sa fetolweng ke se fellang concepteng e leng ditsiketsing tseo e kgolwang ho tsona, e thehilwe hodima ha maano e leng doctrines a philosophy ya idealism e leng philosophy e reng reality kapa kamano tse ka ntle ho batho ke se ka monahanong ntho e nngwe le nngwe e teng ka tsela e itseng, e itshetlehile ka ketso ya ho nahana le botho e leng humanism, tshebediso ya mofuta wa method wa ho utlwisisa na lehodimo e leng universe le sebetsa jwang le ho lahlela matjoing monahano wa modimo le badimo, e leng relativism e tsitlallela pono e leng view e reng lefatsheng e leng world le repotileng ke boqapi ba kelello kapa monahano e leng creation ya bona batho, lefatshe le creatuwe ke rona. Sena ha se bolele lefatsheng e leng world ha se nnete, not real, empa re ka le experience ka bomong ba rona ka dipono tsa rona tsa lefatsheng tse hlohleletswang kapa tse entsweng influence ke ditshekamelo le preconceptions, hape le susumeditsweng menahano ya rona e susumeditsweng ke ditumelo le boleng, hoba re wela ka mona kapa ka mane, ha re neutral, ha re balekodi ba tswileng mmeleng ya rona e leng disembodied, empa re karolo ya setjhaba. Ho fapana le di-science tsa tlholeo le natural sciences, mofuputsi researcher ha a lekole dimaka e leng phenomena a intshitse tseleng systeming, empa o momahane inextricably, o momahane le boemo boo a ithutang bona e leng bo a etsang study ka bona, jwalo ka ha ho tsepamisa maikutlo ka ho tsoma e leng ho search dipalo constants tse bontshang karolo kapa aspect e sa fetoheng in invariant e phetwang repetitive e lepehang e leng predictable ya setjhaba. Mofuputsi ha a ikgakanyetse tsa botho kapa boetsi sa motho ka mong kapa boqapi, dinnete tse sa fetoheng, di-facts le boleng di keke tsa arohanngwa e le ka bokgutshwane seo re reng ke background e mothong, seo motho re reng ke sethatho se teng ho yena motho, o keke ya ba tswa ho boyena ba hae ya ba se le motho o sele. Hona ho bolela hore motho ha bua re tla sheba bona hantle motho o tswa kae, motho o nahana jwalo hobane ke ntse mo entseng ebe ke motho ke nwa ka mona ke moetsi ke object kapa ke subject, ke eng e entseng ebe ke motho eno e re mo bonang, o le hore motho o na le mo a tswang teng ke ka bokgutshwanyane seo re se bolela, mme ho thwe mofuputsi a ke ba intsha ho seo e leng sona, seo a leng sona ya ba se le ntho e nngwe e fapaneng. Mofuputsi o thulana le lefatshe le tolokuweng, mme mosebetsi e leng job ke ho pepesa hona ho ya ka meelelo e qapilweng ke batho, ho fapana le ho phahlolla kapa discover melao e akaretsang ya lefatshe e leng universal laws. Ka hoo ho ka ba teng mahlo e leng di-perspective le ho toloka ho fetang bonngwe ka semaka se itseng. Ke nnete ho jwalo hore re le batho re ke ba ra bona ka leihlo le le leng, e mong le mong o nahana tsa hlooho ya hae e tswe tlholeho e amana le ona ka tsela tse fapaneng. Ke kopa re boele re tswele pele re shebe rona tabeng tsena tsa hona
na ho thwe eng ha ntse re lekola taba ena ya positivist le relativist. Ha re shebe ho na le mo re tla ba le taba e reng ha re shebe motso wa philosophy mme re shebe positivist le relativism re di bapise. Relativism e re lefatsheng world le teng mme le tsejwa ka moo re le tsebang ka teng ke positivist. Athe relativist e bua ka idealism e re lefatsheng ke ho teng empa batho ba fapakaneng ba le toloka ka tsela tse fapakaneng. Ebe ha re sheba mosebetsi wa mofuputsi re ikamahantse le positivist le relativist. Positivist e re ho utulla melao e akaretsang ya lefatshe e leng universal law ka dikakaretso tsena tse bitswang generalizations. Athe relativist e tla re ho pepesa, ho toloka, ho fapakaneng ha batho. Motho e mong le mong o bona dintho ka tsela eo a fapakaneng ho latela kwatipa eo a leng ho yona. Ke ka hoo e buang ka dikwatipa ena e tsitsitseng e mong le mong mo a teng o bona ka hona taba re skebe ka ba ra tla akaretsa ntho e motho a leng kwatipeng e itseng a batla e ke ya hohle ya lefatshe lohle. Hape ha re shebe mosebetsi wa mofuputsi le wa researcher, role ya researcher, molekodi ya sa weleng ka mona kapa ka mane ho ya ka relativist. Athe ka ho ya ka positivist, ho ya ka positivist. Athe ka relativist re bua ka karolo ya tsela e leng process ya phuputso eo motho a e nkang, researcher a e nkang. Jwale ha re sheba katamelo ya healing theoretical approach, positivist e re lebaka e leng rational ka ho sebedisa method wa tekolo ya se itseng ho ntano akaretswa ka qeto e reng ho tla ba jwalo ho tse tshwanang le boemo bo e leng inductive reasoning. Science e sita le boleng ba lesedi le lokolohileng e leng free e leng value free data. Athe ka mona ha re sheba ka mona ka relativist re sheba katamelo ya theory le theoretical approach, bona e yona e re botho kapa boetsi subject ho sebedisa mefuta di-method ya tekolo ya se itseng ho ntano akaretsa ka qeto e reng ho tla ba jwalo ho tse tshwanang le boemo bo e le inductive le nang le maikutlo ao mohokahanyi wa lona e le hore mona ke o bontsha hore lesedi lena le kentswe maikutlo a monga lona hore na o sebetsana le lona ka tsela efeng, ha le a tswa ho monga lona e leng yona ntho e itseng. Re sitwa ho ntsha borona ho seo re leng sona ha re fuputsa borona bo kenella ka hare ho phuputso tseo tsa rona. Methods e leng mefuta re shentse re shebile positivist, di-experience e leng di-experiment ka dimotlolo tsa dipalo e leng maths e sita le qanollo ya dipalo, dinomoro tse e leng quantitative analysis, ho tiisa, ho etsa validate, ho lahlela matjoing le ho etsa reject kapa ho tjhorisa mepoto e leng di-hypothesis. Jwale ha re sheba ka mona ka relativist yona e tlare ke tlhahlobo e leng di-survey le ditekolo ka qanollo ya boleng. Mona re bua ka quality le qualitative analysis ho tsitlallela ho fumana ka dikamano dipakeng, ho fumana dikamano tse utlwahalang le ditholwana tsa ho e leng di-consequences tsa ho kenellana
ha tsona e leng qanollo ya puo le moelelo, e leng relativist e bua ka qanollo ya puo kenyeletsa le moelelo. Hona puo ke sebakeng se feng le meelelo ya mono moo puo ena e qapetsweng teng na ke efeng. Hape ho na le qanollo, re shebe qanollo ya setjhaba, re shebile positivist ntse re bapisa le relativist. Mona ke ho tsoma ka mokgwa positivist, ho tsoma tlhopho e leng order. Setjhaba se buswa ka sehlopha e leng set sa boleng e leng di-value ho etswang ka ho amohela boleng ba sona, boleng e leng value. Jwale kathe ka mona ka relativist ke ho tsoma ditshobotsi tse fetohang e leng buiyane, multitude ba boleng bo lebisang ho kenellana le interaction ho rarahaneng, ho complex, ho raharaneng jwalo ka setjhaba se a etseha ka ho shebisanwa e leng ka negotiations. Jwale ha re tjhulo tjena, re tla qanolla ka bonngwe na jwale positivism hantle jwale re reng ka yona. Re boele re tlo tswela pele hape re tlo sheba relativist kapa relativism. Positivism mona ke mohla o bitswang wa hlakantsutswe. Ha re bua ka mohla, re bua ka paradigm, jwalo ka re ntho ena e etsahala mehla ena. Ha re re mohla, mehla ke bongata ba mohla, e le re bua ka nako. Postmodernism tshwarele weso. Postmodernism ke mohla, ke nako ka morao ho ho modernism, ke nako e ka morao ho modernism e leng sejwalejwale. Jwale re bua ka postmodernism, mohla wa hlakantsutswe. Ke o bitsa mohla wa hlakantsutswe hobane ho bile le nako ho thweng ke ya sekgalekgale, e leng ancient times kapa ancient time. Ha boela ha fihla nako eo ho thweng ntate ya bitswang Descartes, ho thweng ke father of modernity, ntate a sejwalejwale, a ile a fihla ka monahano wa hae, a re ke nna ya nahanang, ya ba ke ntate a sejwalejwale. Jwale ka morao ho sejwalejwale ke ha jwale e leng postmodernity, e leng postmodernism. Jwale re bua ka nako ena ke bitsa hlakantsutswe hobane kenyeleditse sekgalekgale le sejwalejwale e sa le mohla ona wa kajeno. Jwale postmodernism e leng mohla wa hlakantsutswe e phephetsa dintho, di-issue tsa bohlokwa tse kang moelelo e leng meaning, le tsebo le nnete tse buletseng mahlo, perspective a matjha le menahano, ideas ka mmoko, essence wa phuputso. E kgella fatshe kapa etsa denounce pheto ya mmoka e leng meta narrative, pheto ya mmoka e leng meta narratives ke theory tse hohetseng tsohle. Ha re bua ka meta narrative ke theory ho thweng e hohetse tsohle kapa e hohotse tsohle. Ke ya moifo e le movement wa sejwalejwale o tswetsweng ke tahlo ya meetlo e leng nako ena ho thweng ke enlightenment, e tsitlallang e re dikgokahano e leng di-links dipakeng tsa tsebo le matla, power, di ke tsa arohanngwa, di inseparable. Hantle ha hona tsebo kapa nnete e akaretsang lefatshe, e leng ho thweng not universal. Ho ya ka postmodernism e re ha hona tsebo kapa nnete e akaretsang lefatshe, e le hore science ke ho e le ho etsa construct, hape ebile ke yona fela hare ha mekgwa e leng di-type e mengata ya tsebo eo e leng dithuto, di-subject tse senang moedi tsa qapo botjha e leng reinvention le phetoho. Ke kopano e rarahaneng e leng e complex
ya menahano e hlahileng e ntse emerged ka tsela kapa fashion ya maqhetsu le di-fragment mafelong a mongwahakgolo wa 19th century, mongwahakgolo wa selemo sena sa 19, e leng maqalong a mongwahakgolo wa 20th century. E le hore ho bua ka hore ha re bua ka postmodernism re bua ka kopano e rarahaneng ya dimenahano le di-idea tse hlahileng ebile le maqhetswana mafelong a 19th century le qalong ya 20th century, empa ile ya etswa developed haholoholo ke bo rafilosofi e leng bo raditheory tsa setjhaba tsa social ba mafora e leng French ba akgang Saussure, Barthes, Derrida, Foucault, Baudrillard le Lyotard. Ke bona he batho bana ba uthweng ke di-post-modernists, ke bona he ba uthweng mehopolo ya bona e tlisitse nako ena eo e sebediswa ho thwe post-modernism. Ha re itse ka nako ena se modern ya ile ya tliswa ke ntate o thweng ke Descartes, ke mo bitsa Descartes. Jwale e nngwe ya dikarolo e ding di-strands tsa post-modernism ke ho hlahloba e leng ho etsa examine sebopeho kapa structure sa puo le tshebediso ya yona. E phephetsa maikutlo a reng puo e ka sebediswa ka nepo precisely ho emela kapa ho etsa represent tse kantle e leng reality tse kantle ho batho. Meelelo e le meanings ya mantswe e le rotho ambiguous hobane mantswe ke matshwao, ke design kapa matshwao e le di-label fela a filweng mehopolo e leng di-concept tse tshwauweng kapa tse ho thweng di-signified. Ka ho siyo kamano e leng correspondence dipakeng tsa lentswe e leng word le moelelo e leng meaning. Ho bolela motshwai e leng signifier le motshwauwa e leng signified. Hona ho bolela le modumo wa lentswe le laka ha se moelelo wane e leng ha ho buang ka hona, ha se ntho yane, di arohane. Lentswe meaning le motshwai signifier le motshwauwa signified ke ntho tse arohaneng. Tshebediso ya mantswe e leng matshwao le moelelo meanings ya ona ya fapana ho ya ka motjha kapa flow o sebediswang sengolweng kapa texting. Inconsistencies ha mathomo e leng hona ho thweng underlying ho teng ho tsona e pepesa ebile ya heletsa etsa deconstruct sengolo e leng text ho pepesa ho se qaqe ha mathomo ho teng ho sona. Katamelo ena ya postmodernism e sebediswa dibopehong tsohle tsa boemedi jwalo ka ditshwantsho, difilimi jwalo tse fumanang boikgetho bo sa tshwaneng ba moelelo ka ho khurumetsa e leng overlaying ka mehlodi le di-references tse sebeditsweng pele. Hona ha o ka bonwa ka ho kgetholoha ho ba phatlalatsi moo ho leng thata ho hlalohanya, kapa hona ho ka bonwa ehlile ka ho kgetholoha ho ba phatlalatsi le media moo ho leng thata ho hlalohanya kapa etsa distinguish nnete e leng real le ho e seng nnete e leng unreal. Tsohle ke boemedi le representation ho siyo ho tse ka ntle ho batho. E le hore ehlile ha re bua ka hore mohlala ha re shebeletse filiming moo ditshwantsho tseno ke boemedi
ba batho. Tshwantsho tseno ha se ho di siemetseng, empa tsona ke ditshwantsho ka moo di leng ka teng. Ke tabeng tsena tseo thweng mohlala ho fumana hona tjena mona ho bophatlalatsing. Karolong ile strength e nngwe ya postmodernism, Foucault e leng Foucault, batho ba ne ba re ba badileng, o tsitlalletse o re boemedi e le representation ba tsebo bo entswe, developed ka mekgwa e leng di-type, mekgwa ya puo, discourse. Mme discourse ena e ka ba ho phura leshwetla, e leng discussions, ho potapotileng kapa ho potapotilweng ke ditlwaelo, di-norms tse amahantsweng tsa ditsi, institutions tse maemong a bobadibadi, e leng intellectuals, jwalo ka di-university, mebuso le ditsi, institutions tse fanang ka diphallelo, tse fanang ka diphallelo. E le hore discourse ke puo hantle-ntle, discourse ke puo moo thweng matla a sebeletsa moelelo o sebeletsa matla, ha re be hantle, moelelo o sebeletsa matla. Meaning is in the service of power. Moelelo o sebeletsa matla, e le hore matla a kenella, mme ka ho moelelo motho ha qala ho utlwisa se itseng a itseba, matla a seno a se a thopothela ho yena. Ha qala ho utlwisa moelelo o se a laoleha, hobaneng o se a buswa ka na o utlwe eng jwang. Jwale ka tsela ena patlisiso ena e leng inquiry ya science, e leng scientific inquiry, le tshebediso e leng application ya tsebo ya yona, ho fapana le ho etswa ka bolokolohi, di kentswe motjheng, di channeluwe o tobileng tshehetsong ya dithahasello, di-interest tsa ditsi tsena, jwalo ka ha bontsha hore ha o ya thutong university, hang ha o thopothelwa ke moelelo wa thuto eno, o so sebediseha moelelo ona. Ha o qala ho thopothela, o utlwa discourse, puo eo, o so le bonolo hore o sebedise ho latela na o rutuwe eng. Science jwale ke mofuta kapa mosoroto wa papadi e tlamahantsweng le tjhelete, matla, power le technology, ho fapana le ho tsoma kapa ho search dinnete tse senang merutlwana, e leng mekgwa ena, e leng di-attitudes e nkga lefotha kapa etsa imply le ipabotseng la dikidibitla, monolithic, tsa sebopeho, structure sa science, le tsebo tse ahilweng ka mengwahakgolo, di-century, tse phelletseng kapa striving, nnete e sa fetolweng, le melao tseo di emelang dinnete, e le universal truths, tse akaretsang lefatshe le ntlafatso e tsepameng ya kutlwisiso ya lefatsheng le taolo ya lona ka technology. Kaofela ke boitlamo bo sa etseheng, impossible. Jwale patlisiso ena e tlameha ho etswa ka ho kungwa, ebe makumane a manyenyana, ebe ya lehae, ebe localized, esita le ho ba tlhakisetso, explanation, tse tiisang tlhohleletso, influences tse fapaneng, menahano, e leng ideologies, boitsebiso, identities, le ho rarahana, complicities, ho tswileng matsoho ha boteng ba rona. Ka mabaka ana ho keke ha etswa theory ya dinnete, di-truth, e leng universal truths, tse akaretsang lefatshe lohle, tseo kaofela di fellang kae, e leng di-relative. Ke kopa re felle mona, re tla tswela pele re tlo qhaqholla taba tsena tseo re ntseng re di bua ka mokgwa ona o tibileng. Mme ha ke tjho tjena, sala hantle, re tla kopana hape, mme ha re kopana re tlo tswela pele re qhaqholla ditaba tsona tsena, re etse di be bonolo.
ha e lale.